Gusti. Nah, kuping beli mulo kornel can sing ada orang ketok bebenah cang orang Gusti kita pada Gustai. nak dane uling Sukawati. makane ketok carane sing di ngalo sing pirang ngelut. Melite Benang menyomatur. nah, oh nggih. Ora tuh, Gusti Patih. Terus. Bosekan. Satu kalanin Beli. warnanan kemeja sira kriana Patih Madrina Tananuan Tuh, uling di bos dani sumoji nang Indo karulo kapinamo. Terus mau Gusti. Terus mendarat. Sapu medang jangan om kemalengan Bro kental kilang uang pustaka Pidaging mamit teng bro tiang Gusti. Sane wau bingan ton tiang suwawan paduh Gusti. Monten cuk dados mati dan mino sekali sangyang suryo senapu dening mega ana merabu suwawone menawi wenten sumsut rin pekayu kedelan tiang pawacana Gusti yakti yarati Tidiang menawi kirang semakin tidiang ring paluh Gusti dados medya sing dadowo danuwe ganti ulo tanpa bisa pinangan wong lepas rujam dadowo danan paluh Gusti mawajan Gusti sengen Aliana saturan temangkana lewel satepung pinariuda dan salah tente kami reyakti nah
atepung mekeper sing ada yen salah bat benarkan paman inggih Mapan sotaning ulun pinakotana panon. Inggih marari kanan kadiri jeraja. nah sododaning dane pinakota weng dado bekas dini digediri raja man dike Antian tan surut angawe suker tani kanang jagat paman. mulut tua swadar maning remaja patut ngawe kesukertan bumi mapan jo swadarman pacek inget punapi Luar jiwa pramana pinaketo maka dikasih dan kedai kanang wadwa bersama. Pituin urepe bakal ngemasak yen subo anggo ngae kekertaan bumi do jejak nah anawe suka nikang wong len nikang awak mato sedanyo patuh kati kemargani de betaro sibu di sepuluh Pira kunang lawas sira Akio kangamit sira ratna mengali pinaka parameswari. nah iya nak kudang subo kaden mekelone bro ditiang itu sang prabu amet siro dia katno mengalu paman pekayun bakal ngambil nah Kewala makaweh pada jana wadwa natan sepak selawat tuh ganti liudah dipayake dan supekso dan setuju ring ide sang prabu bakal ngambil ide dia prabu nanti maka depan itu mapan raku posiro anak walu nateng dira ngelarakan liak nesti delokan rakyat nah apa ngawin dati ya buko nanti mau ini sabun ike mapan idiah ratno mengali sing jadone putran yo iwalu nate ngira ane ngelarang darmu weji ane supo kasop ngelarang dharma weji nimitanian anu paseban agung maruni kanang raja paman nggih sira sri narenero beprayo wande ngamet ratno mengali pinakopra do ngawin ngando paseban agung pemutus paseban itu sing jadon lena bakal wong ngambil dia ratno sekali urung pekayo nang Indo Sang Prabu jago pacang ngambil cirudian Gaten ulun juga pinaka duda lamakane dateng aneng dira angawai kanan sewalepan tuh palunggo gusti kau terus makasih kau renggak kira makdo sewalo patro wali ang penglamaan itu kan tuh mah bener ceraka tuh mangke juga gaten ulun beprayat dateng aneng dira makin dumun gusti turun mereka gusti mereka dan palunggo gusti ning sira dia walu nate ngira inang sakti inan lia andong bani kemu bakal ngepun ceraka ya ayo kita sangsaya mapan sotase satu si gadang pinaka sang satrio wirapujo pejakan yang ranang gana makan itu sing bakal takut kekeneng bakti mapan tuh sudarman itu ini sapun ikut titiang sairing titiang jaga nyala ngiring pemakan gusti yang makan itu beri lampah gata dulu terus sapun tadi sapuniku kayong palunggo gusti saya dia enak pada tutur lampah gata terus warga palunggo gusti ditiang ini
jagate jak maitan ban kula dia geus nepung kula iya teki sampun prato ane kuat jalan keraku wow kau berkirim kita ngalah kayo